kasta pinanawa mo ti pag-abangan yung apartment ija syudad, Mildred? Wan Manong Romeo. Awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda. Ta isursur ko iti balbalay. Tapno adamot pagsapulak Ay ketala, makamuka aning kaw. Talo tayo nga ruda, nagkakabalay dito yung family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Ang kakabala tayo nga rodmanan naman ang Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, Manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay diatap no adakad kadwa me ni Manong Romeo. Wait, tangay ba kami ka ni Hilda? Balo kamay. Agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Bumatangak man. Anya kay Jay? Ni, Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kastaya! Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon nana? Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga rod. Ay kat, nasayata ta na panunot yung tag naidmanan dito yung lugar tayo. Ganitap no da kadwa nagiti dua aba kakakabsat yung dita balayda. Ay, atuhin ti sabon nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko balasang ko. Agpapada kayo nang awan asawa na kadatatarmiyo ka nana Hilda. Tanabalo kayo magmanan. Kat agpada mo tabaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata nana. Kasla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable. No, agbali nakalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo na Mildred. Agyaman na balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya iyo. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasong batan day taan na ibagam. Naglukmag kamutuna yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga rod ti mangan manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay exercise. Saan ata ag-diet mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso akanayon ti panaglingot ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga baggy pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a baggy pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi dya teenager. Pang teenager lang ti kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agararom kanyak. Nga oray baloak, tanalaingak nga agporma.
Iso asika, tuladen nak no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa ako ni iti asawa. Ngamsi ka, awan pa'y uray maysa. Uray hanak nga agasasawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't ang makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Hanan, bagim isudaminan manang. Ay, Manong Romeo. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ngam siya? Ay, apay kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbataman ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ngam siya? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailangan agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Huh? Hanumot man nga ipilit nga agkarupropa ta Manong. Sang kaibagang matikasta? Ay, katisomot nga mintag paiso ading ko. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga adado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata kung kontrolan na ti kankanan na. Sikamot ngamin kat nagrawit ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmig ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat natutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hana nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta diet. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya ti mang entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrat ka, Sairo. Nay. Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan, Manong Sairo. Nagsiksi ka talaga, Mildred. Bagbagay mo ulit nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klonen nak ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat ti agdardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapanan titawain. Bakit kan lakaitaan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, why? Jesus, no anyas ti imbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daog. Jak pa'y mat nakasagana, Sairo. Ikanak pa iti panawen amang panunot iti dayta, Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabali nga armam. Ay isaan, jak sumapaw iti sa balay. Taas si kalang tinangriing, itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manen. Bola. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agtin, nagpailangan. Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na dayta no adda umay agarom kanyak, Sairo. Ay, ay sa bagay, way, nalalaw ko na ita.
nakamisot ka na yun no umayak dito balayaw. Bye-bye, am. Di mo panpansinin. Gagangay na, tabakat nga minabalasang. Nalaka nga agong unget. O ilaw sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino dya kan-kanta itarwar? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matanti December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kitak man itari daw, kati. Ne, mat gayam tidi nga kalugaran mi data. Oy, tidi, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang na oras mo, Nana Hilda. Harana ako pa ni Manang mo. Ay, di man ang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay, awan. Siyak ta day to'y balay me. Ang orayawan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliwag to nga ron ti umay Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ni, anyat katkatawam nga tidi. Ay, kwa. Pasutikan ta na ita, panagkatawak na. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko da to nga taon. Tatay nga, kuha nagmayat ti kansyon na. Ngam hindi, nag-request akmat maditi kansyonan. Apay, ada pa'y plano maya makiasawa Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awisak nga rod man na makiasawa. Takasano, nagaduda mo't nga kursunada kanya. Kasano kat papintas kamot nga minapapintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan ka bagis ngam silang akitaan. Bado nga minti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawis mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katun ta ibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulili kung at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklak ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimat man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglayang kan nga ag-drive, Insurunak namin nila kay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod na talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginan samot data. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kan mabalin ti hulugan. Oh, ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan yung. Agpaiso hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbaga iti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan, Nana. Ay, naimbag man tadaing gatang mo itilugan, Hilda.
One man, Manong. Ay, di ba, among tag-drive. Kitwain, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangdanan ka. Ha? Ay, kitwan lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, Manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala masuraw. Isuro naktuman mo't, Manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuro Manang. Ha? Han mo nga bulbulo din tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni Manong sa ti malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong Sairo, papanam! Ha? Ay, si kamot gayam na ita Hilda. Kadamit lugan, ma'am. Wana, ginatang ko. In cash ko. Umaya ka na lumugan. Papanam nga menaya. Ay, ikwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, ikwa, umaya ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit ng Mildred. Kadigdigos mong sapay. Wana. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no na ang dodakit din. Ang naklatak at talaga ka ni Aling mo, Hilda. Nadamit lugan nan kahit amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mutan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam na Hilda. Kilat mo tinabimak nang ka. Wana, jak nga may nagparparamag. Nga mangirwarak manan itilugang ko no next month. Ha? Agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Bakit papanam ngay? Inak man agmarket, di? Ay, makilugan akman, Hilda. Ni, apa nga Hilda? Kung kunamlangan kanyak. Eh, nagpintas ka ngamin, Hilda. Aya, imbag man tanadlaw monday ta? Huwag nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararami ka mati istorya nga Manang Mildred nga. Katagpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor, Manang. Katno isuda ti mang surut-surut kanyak. Itartarayak to pa isuda. Imposible Katno iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko, Manang. Nala, di kaya gapat, kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayon. At dapay ativ yung nga ubingan iti kastang araramidin niyaw. Baybayan yung aminan ng ita sutsutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo. Kat no sardinon to, ti pakaitan naman niyo, tababakit kayon. Anya nga Hilda, paklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyamar Hilda. Kunak no awan namnamak. No adda kwartam dita, agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Katamumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang taggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam tidat-daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak, agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda.
Ay na. Agsinsin na ron no ti text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ti ada inspirasyon na. Kasla nga makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayunan mo ti makilugan iti lugan ni Hilda. Katlo si kasi makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa ijibalay, danok Una, ta arkila ag amapan agpalingkay. Imposible Agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwarta, pagarkilam. Agpalpalibre ka kit Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, da sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka matalaklakayan. Kat no sakti inaklon na. Ano ka? Apay nga agsipat ka ngay. Dahil ito Ay, ay, nahusto na itan, Tede! Sairo! Apay nga aglaban kayo! Di mo agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertainan pa lang dahito a tao. Ay, kwa! Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa! Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon! Awan kayat ko kada kayo! Hilda, agsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lugo banda no ay bagak tagpaiso. Kabut-butang matdagita nga duwa. Liniklikak nga rod dagiti duwa ket jakun nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakes numamon dati inaramid ko. Kat uray ti kabsat ko saan matan na nagawat iti lalaki amang sarungkar ken kuana. Kat ti matlugan ahulhulogak insublik tajakon kabalan na bayadan tajak matan makatrabaho tadon ti marikrik na iti bagik. Alakastan tugayem mo Hilda. Please like, share, and subscribe. Thank you.